Imala sam skoro, znači, jednu ženu koja zna da ima astmu, znači i bronhijalna astma i pokrivena je terapijom, ali u poslednje vreme, kaže, osjećam to brzo zamaranje, kao da me guši, pogotovo to penjanje, znači nas prati i tako dalje. I sad njena pulmolog koja dobro razmišlja i kaže, čekaj, sad to možda bude i neka angina da se javila pektoris, jel tako? Znači, možda je do srca, jer sad, aj sad ti razluči, jer ta težina u grudima zbog srca ili otežano dizanje ili zbog pogoršanja, znači, osnovne bolesti. I ona je preporučila ergospirometriju i došla je kod mene na ergospirometriju, kako je test fantastično pokazao da je u stvari bilo pogoršanje, znači, astme. Jer sad ti gledaš EKG, išli smo na nekih blizu čak i 87, ja mislim 90%, malo i preko onog što bi kardiolozi, da kažemo, radili, jer mi je EKG sve vreme bio savršen, nemam ST depresiju, odličan odgovor krive kiseoničnog pulsa, nemam rani plato, znači imam dobru vrednost kiseoničnog pulsa preko 10, sve se uklapa da srce to radi kako treba. Vidim kako se ventilatorno žena, znači, muči, vidim da 5CO2 ne raste adekvatno, vidim da su ekvivalenti sve vreme, znači, da kažem, opterećeni, znači, pluća se muče sa sve više ventilacije, ne bi li ubacila kiseonik, izbacila ugljen dioksid i na kraju je taj VCO2 slop, kad smo sve izračunali, bio 42, 43. I jasno je bilo do čega je. I ovo vam je do pluća, odnesite, znači, vašem pulmologu, treba da se koriguje terapija. I evo kako lepo razluči, što se kaže, ergospirometrija, do čega je ta neka tegoba koja može da bude i od jednog, znači, da kažemo, i drugog, može da bude i jedno i drugo.